Right, na nitukuingitomba kwithira nende tuichamanakia nawe na nibwa nuntu boko na kanya kane ndio karandio mpamato yaku na kinyametho kenda mubo kumenyithia mantu mwanya yarambite kwithira nende karika ntukweru ariri ntukwe ithano kana wende gwe tariki ithano mweri-ini yoena mwaka ni yo 2023 tukubanganite mantu kathumba kinyaro kwirigira mno nende nkuchanio cia kanisa ya Methodist Ray inakukwongwa mantu yarethira ikinya yana yangia maingi kinde tuchie twende mbere yara twikirite rito orobo Weru. Isaiah ndia gutumirwa da presiding bishop roka atiro tungeria bwa MCK mbere ya kithurano kubwithwa. Senator wa Meru Kadhuri Muronge kuwa gutina kanya kankedia teateka Raila na Rais Ruto mbunge no yaririe maendikiria ya Azimio. Kundi kia rume kwithukira nze mwekro mankondi na kubwithia winya ingiane inde kwa ichona na muthuganirwa umwe wa uragani. Kiroto kia Purity mwende koneka takani ndigiti kinyanira nyuma ya mbajua ya nyimba. Corinne kome nomona yoto madidi ya Weru na ngeto PHINEAS IMAANA Nteto chiaro de mwikamberia da iche chongwa tukamberia ni ati nende kanisa ya Methodist gokurokera kamite ya sita kiretongreto ne presiding bishop batene bakanisa unedrete nende gichala bishop Isaiah ndea yo bishop rakidra nende kyota ilo tungeria bwakanise bobo yitenende ore kamite dirite kibangana kya kinyakidurano kyaura wengwa kedra kyuka kya tungeria bukuma kinende bishop redrete awatelete kenwe Joseph Nobura nende kibindi kya kidirite kidira nyuma ndea kuyikia kanya kauta bishop mwatili kanya karanende ntombredrete kyote la kwa miaka 10 mwanikiotoa Nteto Anthony kathenya na utuambiria chio kwenda na every time sisi hatuchoki. Bishop Isaiah Deya lino bishop muneno mujero na mugwateri wa kanitha ya Methodist inwekejaga ntuku kathomba nyuma ya bishop Ntombura kwepo bisini na aru antu betu ba Methodist na kinyabara batwendete ba Imwe na kunthe nthiguruni tukuona mantu ya manena ya mega Murungu atuthithiretie ndwa yetu ya kuria no mutongeria wa kanisa ya Methodist riri kuthira na tukuthura unge mwaru mwankara conference gatirimana na niwe uyu ura wetagwa Bishop Deya Deya nawe aumete rutero runge rwa gaiti rwa pwani na imuntu twera secretary wa conference yetu na neje Methodist achibubwega na ndere ura kauga nwe mutongerio kanisa Methodist kairere neguru ria wagatone inere. Bishop Isaiah Deya ale bishop Mterejeta na River na ale mwandiki munene wa kanju nene ya kanithani ya Methodist kagitaga presiding bishop Stephen Kanyaru mwaka wa 2017 Deya ale musindani munene wa Ntombura kirigiti kia bishop munene wa kanitha eno akeli nyuma ya kujukio bisi eno muthenya omde Deya ilithitiate moronto wa eleu ni kugwatithania kanithani ya Methodist kumagi mpatho nene ile thiritwe lio kagitaga Ntombura. Kwa wakati huu tunataka kufanya kazi ya Mungu. Kwa wakati huu tunataka kuunganisha Wakristo. Kwa wakati huu tunataka kuleta uwiano. Kwa wakati huu tunataka kupatanisha watu. Na kiri Ntombura kamiti nene injero tongretu ni Bishop Lawi Matthew ni munenkerete mokana wakwebana na rutingo gibwa kanitha eno nonto leu inotongore bojero uroka gura gitu akiuga nenderetwe ni muntu ungi abaiko gagicokia no roi na mbeca cia kanisa Methodist Church ni Kenya akiuga gaticokia gagacokia wewe mwankijwa kanire Methodist na ndino ni ere Imwe
kanisa ya Methodist ni imwe tijere ni imwe na mutongeria nwe tumukumwona nande urothure standing committee nande urokauga kule unge mutongeria wa kanisa ya Methodist standing committee yetu ila itutonga area gatigati ka conference etirakinya ni oyeje mambishopu yonthe tiyoja ujale aja urokumbira kwijangira tigarite unambire ina ajali amwe no gukanju ino nibagwatitwo geni Bishop Mtombura ejaninkanire kila gitigere kire Bishop Ujo Mujero Mtombura ja kwi mukuru wetu kinyawa yakeja amunenkere uyunge bobwe gamono na araga shauri yewe ujo akajuke buru bobwe kumagi Mtombura utethine wa Mtombura te mwana wetu na kiri Mtombura gusokera obisini kametino ilale na bobo bwa kuga eje kwamberia ngoge nande eje ngoge itayokaria utekoroka goko totetekeretie kada niguo kuga kiri ntukujijite kanju nene ya kanitha ino ikethirwo kibangane musemanio lokethirwo na moronto wakuthura presiding Bishop Mujero wa kanitha ino kuma muji munene wa Nairobi Mbita Anthony rangi wa Kathenya Waisa na ngino kune ati nende senator wa county ya Meru Rakinyanwe munini wa speaker ndene ya mbunge ya senator kaduri mwingine dhiriti ya kiara kantanguritono ya chiri ati thirikari na ngotaniro ya Azimio ariwane ndio tima kento ya nkethiketha kikioneka ati rais William Ruto na mutongeri wa Azimio Raila Odinga ni arauwete nende maendekethia ya Azimio no yethire ya kiara kwa ndene ya mbunge Boniface Mongera na kulikithia mendekithiria ja Meru jangwataniro Azimio ndija mukinorega ni bunene mono kumakiria tongeria bamurengo ja thirikari akirokania jona kujagondokera munini speaker ne bunge Senate na urani senator Kontemeru bona Kathuri Murungi na Menereti Odinga no tobonto bura kwatina kireke na aruga bobo ronene okira akauga bobonge lakini kulingana na utani eje bwana Raila Odinga araugire goro na akauga atigwitikania na bunge igaita ngugi hiu ikuonania interest cia imbiundi jara kwaria na ugome na ndire yakuga netumirwe akondi jere 2008 ikuonania already interest yewe ikuwa prime minister na tuethira kwina two deputy prime ministers na antigwitikia hiu nio mwerekeo jura jo batigwita Seneta Kathuri Murungi urocokete atethiro kimigambo ni utongere wa bunge Senate jabo mutongere bora boingi Aaron Cheriot Boni Galwale ni nyata bitha karanja iberete Odinga tigoshumura ndegoro nontu nanomba kwithirete thekirake ikirikaro bya bunge ndiri guchenja sheriri kwenda kaitho icha kuoneka ethirani into bibia kure no wa sheria tugachenchiria sheria cia Public Finance Acts several ira chumba kuoneka mantu jau jonte na kethira ukuga mantu ja youth unemployment manifesto ya Kenya Kwanza ni focus it on youth unemployment. We don't expect them to keep on changing goalposts as they have done. You know, we had been warned and told good people, don't engage Raila Odinga. He will say this today, tomorrow he will change and demand something else. You see now, after they are being told that there is nothing to do with the handshake, they want to change it to a different language and say, oh, national accord, which everybody knows is Nusumkate. That is not on the table. I wish to remind Mother Karua. I saw her face on the presser. She was looking like she had swallowed a live bee. She was very unhappy. To remind her to stop pushing Raila for the unimaginable. miario ntukwegoro Odinga nionekene ja kuringa about 10 nyuma kwethirwa ikire na gucuthiriria na korona cethirwa karata ukurukira gwitikanira kona Rais Ruto mantu jethirwa yechirwa kirikamite bunge ngwataniro IPPG ethirwa wina abunge elected ne constituencies ne counties no tikubeshimu na wona bomba gwita nguye yaku area coalition yeku enyo then ikuona ni kweli antoku ina ndosali. Let him have confidence in members of his team and name them to the joint committee. We want to discharge this thing once and for all. We are open for this conversation, but we will not allow the government of national unity,
We will not allow a handshake. Let's talk matters that were earlier raised. You raised the issues to do with IBC. We are willing to negotiate. You raised issues to do with cost of living. Trust me, we all feel the pinch, and we want to have a sit down for that. Bunge nenenyo nenya bunge Senate kagite nekakashirutha monga kiumekire twitete nenya kiumekira kenge ende bomo batongera bangwataniro Kenya Kwanza barabatindete ku ibatindete kone wiki thera kwao koko ni Meri Ondinga. Sisi kama viongozi hatutakubaliana na maneno ya handshake. We are not going to allow this one. Wewe Raila, wewe umesumbua serikali tangu nikiwa kijana mdogo. Utaretire lini? Tutafute ile nguvu ya Mluya, tutafute ile maarufu wa biashara ya Mkikuyu, tutafute ile mbio ya Mkale, tutafute ile akili ya Ujaluo. We blend it and we work together as youthful members of the society so that we can build this nation. Korona ku jamoja maendekithire Ondinga akona jethiro ja kiaru thirikari ya Kenya Kwanza ija kwa ngerekano kwena moko muturire utarani bwaki na bo mabo ABC kamishina baraba butire ngogi bethiro beshokerwa ne nyankoroki kuruguro kwa sava. But we still do not understand which servers to be open, because that matter was well dealt with in the Supreme Court. The reason why we want to limit this conversation to be purely about IBC and nothing else is that we feel that listening to the things that you're raising, the only sensible thing that would say, okay, this is something that would warrant a conversation, is on this matter of IBC. Handshake tabatikinya kwithirwe kiariragwa na Arua. No nto president ya ore uthurirwe na kura nae wa mandate ni antu. Na Raila Ondinga kabati gwitikiria utikamura etikiririe mieri 6 ithiri. No nto kinya kura ikoringwa opposition beta Supreme Court kura cheta ke Supreme Court ita decision. Ute mwananchi kinyo mwana agita barabarene. Untu kwerojo naku ngwataniro ya Azimio ikethiro itimana kire PG yao rabakethiro berekania thiro bakethiro bagitira mukono jo PPG jo bunge kana bakethiro bekata muriko na gwitaro ali ome bunge kana national account rawakalekira mwakena jo ngirije mogwanja mwakena jo ngirije inyanya nke reporter Nteto TV kumaja kingina ngine kineke mushimejo Nairobi mbita Boniface Mongera. Right, nange nakone atinende kundikia ntwarume mirongo ena baraba ukari na madaga ibaithukirite nje mwana otia nende kinyaba bwithia wenyangia boka thana kwithia kinya nyumba moyo kurekana nende dakaiba kwithirite kana rume babo kwithirite kinyaba ikiura mtu ende ora bakiche munenu enjirene tumi nigero bakwerekana baichwana kana bakwithirite baichwana na ntumrume umora wamba kwerekana na miaka 30 atiete aura muntu Paul akabithi na kulikithia gintu thinya cia muthenya karibanture maigani wa dini ya Nkondi Tharaka South barathokerwa ikiombo iko kinene gia ntu baraba gukamatite mathaga mandoa bua muji nuyo nije mumuko muturi rankuri magera bakwa nuyo nanti baba bene muji muturi tiria ndio magaruka ugia nani gobonko gwete murao ba yerau bambera wanojo na among the family members na giteburi na katumugwate kinya gwetu mutu murage enyo ndio ndakirie murao na ngombe cia kondarekie nyo ndatiga ngombe ndaugie ruyo gakanwe na ugetie ende nyo ndathukie semberera ndanjirie kuthagana ntubara kuthagana muthakana ntubara to niba kumuraga nukumenya ndenda bera toju muthakano wakoju na kurimana ngombe baugari tuliciaria kijiki mukijana kia kiuragite muntu gwao nweba kwendaga kuraga kumwona bamuraga nuntu nauragite muntu gakonda berito twe muthakwa ankinyira na rwero unkinyira na rwero akanda murana keruke niyo ndatiganirwe bandingi banga pigato bya kithingatano bambeli mama chini nda mama nko mama bambera mbamburire muragani arare ndabera niyo ntimenya muntu toyu bamburi niye mwana oyu uraganete ndamura ntije bamburi niye kwao ndabera ntije niyo bambeli mbiji nkorongwa bankururia mwanka akwikwa bamuthako ara kuringana na mwene mucio uyu bombire kuthungira ni ati kaba gucwite muthaka ura nkurukia kuwetanirwo na kuraga muthaka gungi wa bikibiki ikarigarire kiumia kithiru ntugo ya Aramisi ntekanyara mwanka banita kumwekuruju pamberi mwete nongo mwitandera karemi urero umagaruka no kuragirwo nyumba karemi atireku mwanka babethia nyumba na batiga babethia chena bathi bagitwire munde tutiona bantu akumama
Bajete bunka bauraga muntu ndeni atharaka bali ithio jugwago kwa bonda anabare ako baliuga bauga anaba nontu bakugana inyanke gwandike thakani baliuga anabare ako gwatoju ruthite gitendo eku bagatiga bakumeki sure bakura mutharaka bali ithie muthaka gwago mwana waku no aruthi onto no kalero kale mukore irio nontu tiro makenagira inkoma yeyerete otie muciari wenda kuona mwana wake akaribu bai Karina toriba mucio yo ndi bagitangaza kuwa bena wagia bokaria bonene kuromba tuongero karia nontu bari na makongo gona guntu kwa nyondo bambe gata gwa muciari ndi we munde no tiraraga ndaberito murungu ana bakomea ni bomburaga bai nontu gutie butuije ari ne turirikane patuongere okaria ndene anture no nontu baugire tigwa tori ba maigani wona tware akumbura mwana oju twinde itokaura gwa mwankarira tukaumbura mwana oju na arari sisi wa Nkondi bwana Angara agikujire karikaride nafasi maofisa wa polisi kuweza kuchunguza visa vya aina hiyo na kuchukua hatua ambayo inahitajika. Wasiwe na haraka ya kuchukua hatua mikononi mwao. Kuma maigani nkiripotera Weru TV Peter wa Paul Gwakabithe Andamano yedrete hekiumera ntereche mikindori yegyo bwithio bobarabara onto burani ne bwidrete bukira ta kinyondo atatika MCA wantereche mikindori natigania Central Sub County Administrator bobo yetene ndio MCA kwedera kyolota administrator na kwa utiro ario nende rokwariria bwithio bobarabara yakiwa na rebatirio kulukira kinyana mwene miunda yanto itina barwa mukiro medeka ka twende toi ni atabarabara karimo kuma kanti antoega yakinya kuetie kathunguthwa yakinya kioloke muthangene kambe yorenge karimwa yakinya kwena mulike karimwa kategate ibarabara reko yathithe kwa kethe barabara ite connect ate na ngabana na ikerwe report arero batu tubuthiritwe barabara yakaba kwendro safu ngabana kawira mwangasha ijabo bombro safu akraito imatheta ya karina tumeri barabara ya kuma marea weta mulika wandine mikindori tigania Central yara ya tundulete maira yara ya ithirete akimba ate KMC Ontere Julius Mereti Kaimbo na Sub-County Administrator Tone Lumeri. Kama wewe ni ward administrator, fanya kazi yako. Kama wewe ni Sub-County Administrator, fanya kazi yako. Itumi biangwereri tekete barabara ine kuringana ward Administrator Ontere David Kenywa. Mapira bara acho they are conflicting issues kuona ni barabara ikamwena na mone ngi no rigoro krimene. Itogeria kwa ile tona tute kama na conclusion ya huo ntuko weu. Towa the original map kayo tokuma Nairobi. Na in fact map une ile na engineer wa county later na yeko ya tura ile turona barabara ni tetheto kuma au toare wa almost 8 meters krimenegro so na immediately ya sabe we ile engineer we ile na map ya kuma Nairobi orende barabara contractor na reko anjirio menja no ndito aito mwera nanjie kwenye no ndo kurashi na time na igitaramburire ari ukwi K5 million yura kwengwe ikiomba kulita na kuchingiti ikiombeka number 1 ito ekirite karabati nkai lakini wa ilia karabati chiabati wekirwa gaiti iti kwena mutaro yo kunenea watu weka karabati iti kwanira bura kinywa bwira bibi kubwira intracha tona tukea wekira karabati section ya mbere bati wekirwa rwero kingia rweta miude nento ikanyangia ikanyangia miude kuluke bobati kutira kukarakari and that is why to were in short ngwe yonde maram na ngwe yonde ya karabati na drainages na kabions na ibati wekirwa icho tiekira in the second phase ya baba reu na kinya kethira baile baibonekete bena nkuchanio ibawete kaneria manto na yamwe yareo magamba ya miunda yaratumite barabara ilo ama problem ya yo miunde mwe tarurwa miunde more nde yina thina ya land miunde mwe na magamba na nonto taruo ka uchi in history ngabana na tuirire Sunday tuina maamba nkulukie mana mwanja ndene koti bila tutekwenda kuongela imaamba ringi yaweta kotine so kenda turieria maamba na kenda momero aitiro ngwete theka tona birabu bwirete tutarwa mi contractor no ntunwe na mathara twikirite yawe ya witangui tona nende 1.3 km no to section ita tuibo taliloa 1.3 km in total twera na within the same sublocation ya marega turie area nge ya kuloa mera babare 1.3 km kenda ngwete karwame na mbia cha county tikaure mbia cha momero itikaure itengwe buranga bana kwenda digita na burawe momero kwenda irita touga 1.3 km eu tugieterra save athiria area ya kathiri toya na barabara eu iri mawe contractor kenda aithira mbise ateke utathachi etu
kou ote barabara yacu nuro marega yetakirie ne kiritonga barabara was done through consultation by leaders who have been entrusted with the mandate to do so. Babarire within the same sublocation yenu na nabwe nara kwina maamba ya umbikia kuya no ba thirikari kurima njira miundene ya itha turierie maamba na tu mbetire chitu kama mbene chitumika witangu wengi baba ingite barabara ne onyo to kwayana tote kwende gamba torendo chiambithie mbere gamba barabara ni ya kila mtu barabara ya mtu umwe na barabara ni bia kurabia mtu ende kurea totenda mtu mwarea kwa nkoromba barabara ndete mpempe baita bachikure mbere thirikari tireya owatwa ugethi munda kainjira induru tererungi MCA Kaimbo nolo terete tone kiara nonto boitumi biawe weta kuga barabara ebu thote ambete kwa satini kethira yisasawa nara kwina thina kwithira kurekebishi engineer contractor kia ground nethira barabara njega obane nkira barabara yena issues imwe ira tubatira solve woni na gowe na engineer wantenga subcounty administrator owe wantenga wetanga ground na kerekere weta wapiki barabara tuikarande tukamba consult mbere tukamenya issues ira ciekire yo twachithiria tukabwithia ngwenjega wambichithila ouchangerwero waya na barabara na nkakontractor tanjirene nkoroki kuringana nwe I advise him to follow his lane ngwe ya ward administrator very clear ngwe ya MCA very clear ngwe ya subcounty very clear afanye kazi yake no ntware karako arigwa ka utethia mama ka kurwethia mama na ntwara ba ground arenda kuonena no akinyake mama katwetake ke ubatu tutethake mama wate munene wetu ka kwenda kutethia no munene mama ko arare gike ngangi echo angera mama echo kuna kwenda kuina muma mwanga kenda mama mutambua mama atakutambua kwa kupionisha na watu mama etambua ngwe mtu amwe na bomulo amoyo atuni lenga bana akirita ngwe ikwithaira kwina antu bate kwenda gwita ngwe batire kurita kwithara kwina antu bena mantu yate kubua mantu yate miakura ndene yara kwina mwinge ka kwina antu bila aken kuromba na kwenda kuhakikishira gavana wetu Kawira Mwangaza as long as the sub county administrator tiania central uте muitingwo thirikari oro the section ire kuturi toka make sure ate witangwe bura abatire kurita bunka mulitingo thirikari akarita ngwe ya bura bati kuritwa na ora no akona ngwe yakaya mama raure speed 400 km/h ugiakona ka wewe 60 ka 70 wamboti wa safari nkiripotera Weru TV kuma Tiania mbeta wa mukiri wa mithika right nangino kuone ati rais Ruto lingete chukuru ya kuthomithia mantu yegioremi rende ni andiguru ya Rwanda na rieta Rwanda Institute for Conservation Agriculture na rawete onto bwatetheria Kenya ukura kiroremi akiwa Kenya uchore ati andiguru ichi libukethira bukilika Kenya nkuruki so with that knowing pH help us to determine the amount of fertilizers. The purpose of calibration is to give the reference point to the pH meter. Are you neo tukitha tukiona kanya kakunoka indi ugata kurenchokerete na Nteto ingi nyume kaita kate kuraya
Mpaka ni wapi? Ogo Kinya. Karibu Koroka. Karibuni chai mama. Aruvi nukanywa chai? Kinya unitenywa kwika muchama yuto matukangite ngachirewa. Mama, kwanywa chai babera mbwembe. Karibu. Neria ribire rugite chai na leo. Mama, eria ongora ndukene. Auge eria teria. Eria mwaro kwa. Eria ne lisha turugiro thai. Lisha? Othai. Ntago. Kunda karia ka. Kinyago no kwenda? Niyogo. Ka. Ni tamu. Chai kwa kudongi mpongera kangi. Kuma naiba? Eria teria. Eria ne lisha. I can't say I sing for a living. I influence for a living. I don't take anything less. I thought we are coming to change this situation. Drama unfolding. You are an actress, so keep quiet. You are just a groupie. Keep quiet. Kaput, you don't have to dress in a certain way that is not appropriate. Allah. Je, unatafuta nafasi mpya ya biashara yako, duka, ofisi, salon, kinyozi, kichinjio, hospitali, hoteli ama biashara nyingine? Usiwe na wasiwasi. Daishi Souk Business ndilo jawabu lako kamili. Tunavyo vyumba vya kisasa vilivyo na nafasi tele, nafasi ya kutosha ya kuegeshea magari ama parking, ulinzi wa masaa 24. Tupo karibu na huduma za kijamii, ni mahali ambapo tunapatikana kwa urahisi, tunafanya kazi kwa masaa 24, tuko katika eneo la mikakati na kodi yetu ni kwa bei nafuu. Kwa maelezo zaidi ama kujishikia nafasi, tuma ujumbe mfupi ama upige simu kwa nambari 0708999444 ama 0722573049. Tunapatikana eneo la makutano mkabala na Rubis iliyokuwa Menani Petrol Station. Nafasi chache zimesalia. Yetu sako iri na nkuma enjaga kire aritani aritingo gibonza bathirikari na kinya kambuni ira turi na MOU nabo ya gutigira bakugarura uturo bwaku gukurukira super mapato loan. Kuma enjaga ni ati utitwa garanta, utitwa shares na no uri ruru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance. Kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere akwe nagwe kana waranire na tugukurukira namba yetu ya thimu 0711103800 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Hii Easter, burudika na Star Times. Enjoy amazing Easter offers on our decoders at our business halls. DTT paid decoder reduced from 1,499 to 1,200 shillings. DTT FTA decoder reduced from 2,699 to 2,299 shillings. DTH decoder reduced from 1,499 to 1,300 shillings, inclusive of 1 month classic subscription. Offer runs from 27th March until 10th of April 2023. Star Times. Enjoy digital life. No kwenda gukinya kuraja gukiria ngugi yaku na kuigwatira uritani bwa mwanya bwa ngugi yaku aja Embu College turi kwa uritani bwa iguru bwa gukugwatanira na twanya twa ngugi turia turio kwa miaka 28 ni tumbene ja tongeria iwandene kana industrial leaders kiri ICT, cosmetology, engineering, hospitality, business na accounting. Nkuruki ni tumbithitie gwikiro thumbi kwa aritwa 2020. Embu College ni tukuragia na gukiria ieo mwanya mwanya gukurukira gukenera unturio bwandurijo mwanya mwanya. Chiandikithie, uthome na ugwate uritani bo mwanya kuma kiri twi. Ujukania bome ni bwitite na mbere. Embu College, skills to go places.
making a difference. We did not have water. Hatukuwa able to sterilize equipment. Many students didn't get the chance to interact with the computers. It takes a single idea, a single decision to do better, to be better. But what does it take to make a change? At Safaricom Foundation, we believe it takes passion, love, dedication, and Kenyans to build a better future. We partner with communities across all 47 counties by advancing education, by enhancing healthcare, by supporting economic opportunities. We partner with people through the values we share, the people who inspire us, and the lives we continue to touch. Because when we unite, there's nothing we can't do. Chokere na monto yera ya kuonekanite Nkobo na muchemanio yo kwariria municipality ya Nkobo iremete witana mbere bone kumaniana ikundi biele kuria kuthikanira na witikaniri okunie mibango iraithirite ikawa kinya kamiti barani ndebo chali batumbira kwithira baitumira kwa mutugikare na kulikithia. Baba ne atongeria ba location ya Taita adaboka na mushema njo kwarira witi na mbere bwantura ciao batongetwe ne sibombabu kremi atongeria kuma kirobisi yanga bana kawira mwangaza na kuma obisi na MC wankwene Martin Kome Makasi na MC wa Koroto Ken Mangi ada mushema na jojo ambere na dire nyingi 15,000 as per the census of 2019. Ikirikana kumene notarani ba mwanka jwa ngirijire 19 location ya Taita na kali nkoroki ya ngiri 15 na gitare thirundira bare na mushemanio atongeria bane betikaniriro rabaga kubya location na sub locations ingi ende chibo akiwa kule na bamwe batongeria betro bisine andisisi kudaga na ntubu gitumikya obethra mwanka na robare na location imwe akitaita na gashagasha mushemanio jo shumirandira mutongeria kuritaga muge jawe na bara chibu akugaga ni bareganire na locations yu bare ogikarone kiu ni bumirite kuga chibu no kakwari orongo oni ni ndasa inere manto ya location yetu sub location na ndero ndatere gukana tekatwetere gukana kira tweteri no rosi na ugire ende yobuobo ajiro kira akigetetero akubatere no ura kuoretwe no tuka kwa requestirwe kurega kwiganwa ko gweta na mbere kwegita inde muthiene atongeria babetekanira na rokwegikaro kya mwingi kirabu ugitene kya gwitikania location na sub locations yu migambo iraithirite kirikithwa ni chibombabu Public participation ya kwa locations ekungana na ndiru arero kwariria turare Taita gwete mwanki mono kiri municipality ya Nkobo kuma obisine ya ngabana no tumene achirwa atongeria kuma mirigene 13 ya Taita beto obisine ya wekenda bakaranidia untubure atongeria babaregene na bu na bagetikire na kaju kamwe ningabano batikuja maturene atirimane na atongeria bonde ambira nture yu o mutongeria no mwe tuchwe ntukwira antu bau bageta kingabana nikenda bamwa thina cia Taita na thina cia Nkobo na thina cia location yeji na mutongeria wonde o Taita respective position ine reare no bwiri kwa involved na te antu baire babwiri gwita kwariria mandu ja Taita batwe toteto bichine ngabana okeja getue kana te antu beto ya tomorie biorie biao na tochokerie kwambira ngabaneje kana tuthure antu 13 baba kuganeje ayo kianjara Niki Mburugura wari MC wankwene akiaya ni kuonekanira gituma kiria atongeria bamwe bakimugwata mbaru na bangi bakireganaga nawe tukwetware kaguru ara kore antu baikirie mantu ataitano ndauga Taita ate arairwa nara ndauga Taita ne tware ko no kwigwa
nora waigerua nkiuga TV-ine ndere ngavana kawera ndamwera Taita nirekianie kathurana ni Kimburu ari kurikia kwaria gutiru aria rungi rureta na mbere mwaria kuma obisi-ini ya makasi akiara gachaga nkuruki cia kujirwa sibonde kothiria na mbuga ibwaga ende baubaria nabo ote report ya muntu ongeto kwenda kuma nande niki kethangu kwa kanya waria warego ntea gotonge ukariaza na nio mucemanio jojo thirire atongere bakiumagara ome bonde kinya maromba ja kuinga mucemanio jojo ationekane kiaria kaja Kenya ethira kimeneria ni Kimburu no ntumba kwangaratania mucemanio jo buga itu ndara mucemanio bwega but unfortunately mucemanio jo koja kwaragano jo kethira na juri aragano ane ntumba guciita sore ba governor. It is very embarrassing na mbira governor mwene kia thote thero athuki ura we batane mukeki the other day wajira governor to manto municipality no jo manto ntubata itatu kwenda kubaritana narua but rwariero gukinyangwa bera ntubata itanabo atukaeja na heshima thiri tukwenda maendeleo tutireta gavana aja twina mugoko na jora twinajo tukambo karandi tuthirie nyumba yetu then tumbe kuona into na mbere Nick please atu makasi heshima riregitine tuitana makasi ngukibweka muno utirondeja mbera ntuba kwene ini bati gwitikia so Nick tafadhali ndo aje oreta na arua era gavana uma ethera no kwenda municipality kana utikumenda no ntuti umba kuthiria mucemanio mbere werera tongere bangi batio uga no kwenda municipality jo akinyara ntu bataita bakwale manto municipality uga juti kubwa nkurugia tongeria bagwati mbaru nikeni baugite bakeja kuthujitha kabia mwingi biria bikareri ni njume na bakiuga ngavana Mwangaza eja bakamuthikira buru kira niki agiteri kwethura rari ngi no rwera municipality joetu na ntu bataita very soon ngeja na gintu gitawa land banking tukeja kwera ntu betu niki municipality jo rwera ringi kwene iwanza bienu bia public bijoketwe ni antu yes eu no process tukwenda kwambira in the next 2 weeks no ndo into bia property cia Taita nendetie na ndiyo ende okunika indagura na ndipoti yara eka ijere aja opposite ye court mudayo jore ujo kwa kongoroba so yo community nyukendetie ko niki no kwenda okunika ni manto jau kenanto bateka lesi issues yu governor mto ina ni endongi monogetwe ndira wonera kirungi kani kiara amurungi getata mucore kira atejega ateji mucore kuja kumuthiria antu bataita bakuga weje nda kuromba na giteo kinene muno munene eja karante na antu bataita bakwere manto jao bakwere municipality ro bakujwenda na muthiene ni kanu kia kirengavana Mwangaza bakiuga woneja mucemanio Taita akaumwa nyuma ni Kimburugu ko to kashifu ngavana kawira Mwangaza mucemanio raga ageta edenia Nick no to Nick othoke mucemanio ntu bataita mucemanio tutetekerejo thojoreo kuma tauni-ini ya Nkubu andine ya Nkwene gicigo mbunge kia Southiment nkiripotera Nteto cia Weru rekwa ritwa ni Mutugi Kare Nteto hitia kwiria kinyani nende ni atikiro utokia mwari umwe na ritwa Purity Mwende kia utuika ndaitari ikionekete kulima bobumanite nwe kwa chwa nirido ntobura bukirete na okura na muthiene ndaitari thirane ndia kimenyethakia ati ti wimbo wake ende ni nyimba irane ndi thirite mwata manora thirite kinyaita ya chukuru akulukirite kinyamaro kinene amona ororo bokatha kumania na mwimbo yo Marion Karuge na kulikithia Nteto ende thirane nige kwira mbichi iroko na chiomba kwira chio chumbura mathuganio Ni kiriro kia Purity Mwende kuma Ntureni ya Kathithi Murera gicione mbunge kia Gembe Central jota yawe ya utuika ndaktari ikarite yake kuona muundu nyuma ya kithomo kiawe kuroma mwaka muthiru ari form 4 skuru ni ya secondary ya Murera wimbo bwe kumira yonere yawe
rwakairu muthangikitie bunene na thineje kumbuka rua ati ni murimo wa kansa. Grace na Kaberia barani aciari bawe makionania kiao kinene na kuinyilika kwingi bare athira ura thina yeyirire mwana wo thine tumite bakende bionde birabare no tiwo kiene bunene na ngarama ya sibitari yongo bati kuona narari skuru form 4 lakini thina yeyire kwiyira mweri wele wateka awa ejo yori na thina raimba muiga sibitari akuru iyo kwatuika ndaitari bauane bamukundia tundawa ete yaimboka yakuru twegere na ndawira ndeyanda mukundia anywa ciare makuimbwa twacoka ntukwira tweri tucoke kiliniki watuika inyaro ritiimbuka batwira ituendelee kunywa ndawa endelea kunywa ndawa lakini najo endelea kukura twacumbukania nwe nya skuru ora ati wita kwatuika ati umba wita murimo no gayo kuluma yo imba kuma mano thini uri utura kuma mweri wele 2022 mano nari skuru murero mbriti form 4 na ria thini ria yambiriri ngwitikia thini unete cumburite muno ntitanite no cibitari cionthe kwatuika utweta na cibitari murimo no gayo cindi daktari mo kwatuika barua murimo gayo ukura gontuku na utiatha wezi mbwa ngwitikia windenderi into bionde biathira muci yonte kinyanguku kinyamburi gaga ng'ombe changamoto ria nditu kinya twana rimwe ngweta kurombera nkimanturene kamuthiene ira kuratwikira mbua murimu yo alipokira kwatuika kansa kwatuika mbesiri kwenda wita cibitari yake imbesi nyingi muno ntumbo ciona ni murimo yo kansa yumaketia atori braba kwa buru njaetio rasia uti cibitari atakinya na murimo utura kuonekana lakini za ionekanite gutukanite ni kansa na kansa nayo uratwisi ni kwenda mbesa kithumba na musiyu mwene musiyu nendetia kendia ng'ombe mburi nguku utibioneka ku na kinyena na bangi nabo barathoma na baratere skuru no ntobo kwithira mukuru atena mbere kana nyuma umwana na jitu thina muritwa ai form 4 unimboleleti no ntunde muturi alafu thina musogete ta nyuma ari form 4 etita kwerekerio thina jira musoki na nyuma watuka kinyekeria atebwithia uende sangamoto era kinya seri bake pakulugirite nde muturi mboleletie musiyo tebi bitare ku manguku monka mburi monka ng'ombe mukuru uyo kaenda nyakura nontu bawasia aina eta nontu akwadi into bionde na tu muntu no nyumba nya turi benga batu tura turi to mungenganire to muroga matuka kamaka katuturekira antu batutetherie ukaura nontu waura tukuthira na mono okua na mono en mathori yawe atwira ndende ta kulinga skuru eu mwalimu ambe principal ambira mwaru yo aenda kwa daktari tomi bonde bakurombo tedo kire antu bawendi boboya na tongeria bonde county ne ya Meru utonyera njeu no tethia mwaru uyu mwende ona ngarama cio tungatirwa cibitari soka skuru na ujuria kioto kiawe kiotwika ndagitari ndakuende unini kuromba ni antu barabe na ngoro cia wendi boboya buru kuma MCA Julius Kabira na MP wetu ndani kile na ngabana wetu Kabira Mwangaza baingilia Nteto ine kenda mwana wete cibitari au mai cibitari aburu acoke cukuru etakabwite kierio no ntoki bison yegera ari niyo ari ya bison yabwite kierio ai daktari ne kenda mwana abwa acoke cukuru abwite ngwite kiabwite kierio yake bison yegeta goya oninko bwele nkarietwe ne ya Jesu ito ibweni kioke mwana uyu endwa bakwa ciorio kethani waku nyumbari ri wona torowe ito nkuburia thirikari wembe na ntwara benkoro cia kiao na cia wendi bubwea inkoromba kinya rukirwa rwari bara bakakinyelwa ntomwaye imbone nyangari cia thirikari cia otethio ciiyirite mwana uyu nkiripotera Weru TV ku makadhithi murera igembe Central betawa Marion Karugi wa Kenywa na nikumira tukuthatwikera gatanta kindeto chetu tukotande ngiona chikinya thithatu anusu no ntupandito chero thithatu mone to mathithi au Karimo Rain comment get of PHINEAS IMAANA